Ассаламу алейкум, Юа Хырым телеканалында хаберлер жанлы yayında. Менің адым Муслим Умеров. Қырымда инсанларға дегілді ишгалжы арби базаларға сув етішмей. Бойлеже вақтынжы ишгал етілген топрақларының реинтеграциясы бойынша назирлігінде түшінелер. Води питної для потреб населення там більш ніж достатньо. Қырым татарлар лидері Мустафа Джемилев Одессадаки ичишлері Девлет университетінің фахри профессор унванына наил олды. Олар Қырымны ишгалден сон қалдырып, өз бизнесіні Киевте яратмаға тырышалар. Ярамададан келген қадынлар өз проектлеріні тақдим еткенлер. Заниматься индивидуальным пошивом и ремонтом одежды у себя на дому. Қырымға сув берілігі тек ярамадының азат етілуінден сон олабылыр. Бұақта Украинада вақтын жайшал етілген топрақларының реинтеграциясы бойынша назерлігінің Назир Муавины Игорь Еременко білдірді. Бұны Шумали Қырым каналының дамбасыны бағылуындан сон айтты. Еременкінің фікіріне көре ишгалжілер бұл меселені уйдырғанлар. Қырым сакенлері дегілді ишгалжі руз базылар сувда мұқтажылар деймемур. За словами фахівців і науковців, з якими ми спілкуємось, вони запевняють нас, і в мене немає, до речі, підстав їм не довіряти, вони запевняють, що води питної для потреб населення там більш ніж достатньо. Якби ця вода не використовувалася на інші, в першу чергу, військові потреби Російської Федерації. Кримчани мають зрозуміти, що основна причина проблеми з водою – це окупаційна влада. І питання потрібно ставити перед тими, хто наразі знаходиться в Криму. Я маю на увазі тих негідників і колаборантів, які співпрацюють з окупаційним урядом. Вони вирішують, куди йде вода. І тут не Україна винувата. Авропа бірлігі Қырым ишгали себебінден Русияге қаршы да ярым елға санкциялар мудетіні ұзатты. Бұл ақта Брюссельдегі Азатлық радионың мұхбирі хабер етті. Оның малюматына көре санкция жедвелінде 175 кіші ве 44 шіркет кірді. Оларға Авропа бірлігі визаларыны бермеге ясақ етті. Ве бұтын активлеріні бұзлатты. Бұнымен бәраберлікті яқын вақытта жедвелге да Керіч көпірінің құрылышына алақасы олған 15 кіші бір қат шіркет көрсетілежек деп қошты журналист. Қырымға құқықсыз ұшушларыны еткен Русия ава шіркетлерінің 65 ұшақ махкүм етілді. Бұл ақта журналистерімізге идаре бөлігінің елбашчысы Егор Ребров хабер етті. Айтқанларына көре ярамадаға даими суретте ұшқан Русияның 40 ава шіркеті 2014 сенесінің март айындан башлап халқара ақлар или Украина қанларыны бозалар. Це юридичний акт, тобто фактично ми ці самольоти на території України не арештували фізично. Юридичний факт накладення арешту в рамках кримінального провадження, він є реальним. Проте зазначене майно фізично недоступне правоохоронним органам України. Але ми можемо, по-перше, звернутися з міжнародними дорученнями до тих країн, де ці літаки здійснюють польоти, окрім Російської Федерації, припустимо, в Європу. По-друге, оскільки ці літаки фактично є в використанні, а не у власності таких компаній, шляхом знов-таки міжнародних доручень довести про ризик арешту цих літаків їх фактичним власникам. А також таким чином довести до відома, що ці літаки використовуються цими авіакомпаніями не зовсім добросовісно. Ростов-на-Дондагы Арби махкемесінде уйдырылған Хизбут Тахрир іші екінші Бақчысарай группасы бойынша махкеме іші девам етмекте. Адвокатларының чықшыларынан сон сияси мәбүслер де сөзге чыққанлар. 8 Қырым татарыны Русия 15 елдан 21 елға қадар серт режимлі апысты қалдырмаға істей. Дава фигурантлары қабатсыз олғанлары ақта талап етіп, Қырымда ишгалжы ФСБ таққатының чоқлық сайысындаки фальсификация ақында бейан еттілер. Ребята не являются профессиональными адвокатами. Это первое уголовное дело в их жизни. И, конечно же, они хотят сказать о многом для того, чтобы достучаться до суда, для того, чтобы суд слышал, что они невиновны. На мой взгляд, это просто сокрушительные и разгромные речи
защитников и Мустафаева, которые полностью изобличили несостоятельность обвинения, преступления в прениях. Они как ставят жирную точку, по сути, в абсолютной несостоятельности предъявленных обвинений наших подзащитников. 2017 сенесі октябрь айында ФСБ или Росгвардия ве ОМОН хадимлері Бақчысарайдаки бірчоқ Қырым татарының евлерінде тинтув кешірділер. Ижалжилер Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сиран Салиев, Сервер Зикиряев ве Эрнес Аметовна апыске отырып, Русейда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкилаты или аляқасында қабатлады. Тағықатнен дава іші училға қадар девам етіп, афта сонында махкемен діншесі чықыралажағы бекленілі. Қырымда кечкен күн ішінде ковид хасталығына оғыраған 52 адам тапылды. Ақярда есе хасталағанлары жоқ. Ишғалжы сағлық сақлав назерлігі білдіргеніне көре, сененің башындан 590 адам хасталанды, 20 өлді. Қырым Мұхтар Жұмхриетінде есе 2943 адам хасталыққа оғырады, 35-ші кечінді. Қытай Украинада түневін 2551 адам хасталыққа оғырады. Бұл ақта саулық сақлав назирі Максим Степанов білдірді. Хасталыққа батқан шер лидерлерден Киев мұнда 310 хастасы бар. Бұнен берабер Харкив, Тернопиль, Черневецк, Львив ве Ивано-Франкивск вилетлері де жедвелде бірінші басамақлардалар. Умумен алғанда пандемия башындан 143 бин Украина ватандашына COVID-19 тиді. Якщо, наприклад, подивитися в цілому по країні на відсоток летальності від коронавірусної хвороби, то нам є чим пишатися. В нас один із найнижчих відсотків в Європі, 2,1%. Це той відсоток летальності, який є на сьогоднішній день в нашій країні. Більш того, якщо порівняти це з початком квітня, відсоток летальності був 3%, а зараз 2,1%. Він майже на 30% знизився. Украина Али Ухуф юртларына ишғал етілген топрақлар келген аман-аман 1,5 бин талибе қабыл етілді. Бұл вақытта Дом телеканалының эфирінде вақтынша ишғал етілген топрақлар реинтеграциясы бойынша Назир Муавины Инна Голованчук айтып берді. Оның сөзлеріне көре, бұл бөлгелерден келген генчлер үшін кіріш компаниясы октябрьдің 23-не девам еттірілді. Главный вызов был не только в том, чтобы убедить наших граждан, в первую очередь родителей, детей, приезжать на подконтрольную правительству территорию, а в том, чтобы, как вы понимаете, очень много спекуляций и абсолютно какой-то подрывной информационной деятельности, различные угрозы, полностью рассыл каких-то сообщений с какими-то Но тем не менее это не останавливает людей. Это не останавливает, и как раз то количество, о котором мы сейчас говорим, это чуть меньше, чем 1500 детей, абитуриентов, которые уже на сегодня поступили в вузы. Қырым татарлар милли лидері Мустафа Джемилев Одесса Ичишлер Девлет университетінің фахри профессоры oldu. Бұл вақытта университетінің ректоры Вячеслав Аброськин хабар етіп, Джемилевнің рух күші жесарет ве Қырымның азат етілігінде күреш тоқтатмағанını қайдетті. Қырым татарлар халқының лидері Саяки дүния топлылығының бірлешмесі ве санкцияларының арттырылмасы ярамаданы ишғалден азат етілмесі үшін кереклідір. Бұнымен бәрберлікте ишғал етілген Қырымның сакенлері де ось ноқтай назарыны білдірмелілер. Қырым ишғал етілген сон олар Киевге көшіп мұнда өз ішіні башладылар. Турбота хабда Қырым ве Донбастан қадынлар өз бизнес лейхаларыны тақдим еттілер. Ненен орашмаға істегенлері ақында Анастасия Рашко айтып бережек. В Турбота Хаб у Києві зібралось багато жінок, які переїхали до Києва через окупацію Криму та російську агресію. Зараз жінки захищають власні бізнес-проєкти від екологічного хендмейд-одягу та відкриття власної онлайн-школи. Допомагає їм в цьому громадська організація Eleos Ukraine. Хабның залында 20-ден зияда қадын топланды. Бұл ишғал етілген Қырым, Донецк ве Луганск вилаятларынан мәжбүрен көшіп кеткенлер. Бизнес лейхаларына анги тәртіпте тағдим етежеклеріне білгелемек үшін жыреп ташлайлар. Ен мувақвақетлі лейха 500 евронен мукафатланacak. Акимилік 4 қадын ментары япты. Ще один папирчик лежит. Хочу понять, за кем. Я могу поменять. Кто не хочет с первых рядов, могу поменять.
Кырым сакини Марина Ткаченко өз лейхасыны onun olarak taqdim etdi. Kadın volonterlerini nağışlay ve yanı yıl aksesuarlarını yapa. Öz mahsulatını ictimai ağlarda yerleştirip satmağa tırışa. 2014 senesi Akay'ın beraber Irpin'ge koçup geldiler. Deyki Ukrayna'da öz biznesini inkişaf ettirmek için daha çok fırsatlar var. У меня это хлопок, это вязано спицами, отделка крючком, и вот это вот кайма, это тоже вязаное крючком. Вот это заколки, девчонка одевает платье, вот такие банты, а это заколки. На голову. И это заколки, да. Такие новогодние украшения для елки. Во-первых, они безопасные, то есть они могут находиться в доме, где есть маленькие дети. Ими можно, дети прям вот ими играются, кидаются как снежками. Захида Аделова филолог. Русия Кырымны ишгал этилген сон өз тәсил системасынан тайын етті. Захида буна разы олмайып Киевге көчіп кетті. Башта о репетитор олып çalıştı. Sonra İngiliz tilinden öz мектебін açtı. Kadın мектебі için енді yatırımcılarını da taptı. Це молодша група, і це коли вони спілкуються, власне, англійською мовою. Я дуже вдячна батькам, які все ж таки погодилися на те, що ми продовжимо навчання, і дітям було дуже цікаво. Тож ми просто перейшли в онлайн-формат, і заняття проходили в скайпі. Тож в скайпі от у мене є дві групи, група 1, група 2, і кількість дітей. Тобто ми тут проходили і певні тести, і вони нам скріншоти скидали свого рівня вже наприкінці нашого курсу. Эльвира Катаки хасталанды. Шунun için öz leyhasını Skype vasıtasıyla taqdim etti. İşgalden evvel Kırım'da çalışaydı. O muvaffakiyetli advokat edi. Bugün de Akay'ın Bravary şehrinde yaşay. Deyki Rusya'nı kabul etip olamadı. Şunun için Kırım'dan koçtu. Elmira çoktan nağışlamağını öğrenmege istedi. Kiev'de kurslarga katıldı. Bugün de Kırım Tatar urbalarını teke ve türlü аксессуарлар yapar. Такая нагрудник, который присутствовал всегда, вот эта вот штука. Она была либо вышита, либо монетками украшалась. Фес тоже это от ее костюма, часть вышивалась на машинке, часть вручную. Это крымско-татарский орнамент. В любом случае фес крепится на невидимку. Этот орнамент не присущ фесу. Это было мое «я художник, я так вижу». Leyhalar qorçalanğan son yaşagan yerinden koçup ketken kadınlar için biznes mektebinin teşkilatçısı Alena Tanisichuk erkesine fotoresim yapmak için çağırdı. Galiplerini jüri gelecek hafta ilan edecek. Anastasiya Rashko, Feride Seydametova, Maksim Terещенко, Haberler, Юа Кырым. Bu bizim sonki haberimiz edi. Tafsilatlı malumatlar bizim saytımızda de бар. Ona qoşulunuz ve sağlıqla qalınız.